I prelijep pozdrav svima ljudi, dobro večer, dobrodošli u prvi oficijalni noćni test automobila. Danas imamo auto od mog kolege, koliko ste vidjeli dosta mojih videa, Vedrana. U pitanju je Peugeot 307 SV. Evo ovako ljudi moji, rednom četvorocilindričnom motoru koji ima 66 kW, odnosno 90 konjskih snaga. Veoma dobar, pouzdan motor, znači redni četvrtak, ne može biti loš motor. Ima znači turbinu bez interkulera. Ovako znači riječ je o karavanu koji ovaj konkretno model znači ima 7 sjedišta. Sad trenutno 5 imaju sjedišta, znači nisu trenutno montirana, uglavnom ima pojasa, ima sve, vidjet ćete. Trenutno su na njemu ljudi moji zimski set 15 felge 195/60 R15. O autu vam konkretno ovako puno, znači neće biti ovo klasičan znači test da ja vam govorim kako, šta, ovo je moj test. Najviše ćemo se bazirati na performansi. Okolo Peugeot kao Peugeot, znači klasična, nema sad tu ništa wow, znači nije redizajn. Znači fali mu donje maglenke i ne znam šta još ima ljudi redizajn Peugeota, nisam toliko baš specijalizirao. Ovako što se tiče dizajna, ok, korektan je, znači nije ružno auto, lijep je auto. Znači samo kad bi se nabacile sad druge felge na njega, dosta bi mu bolje legle. Što se tiče samog prostora, znači u gepeku, kad otvorite, znači imate dosta stvarno prostora. I kao što vidite tu su vam pojasevi za zadnje siceve. Ovako ljudi moji, znači ovaj konkretno model 307 SV, to mu znači da ima panoramu gore. Kao što vidite da je pola krova metal, odnosno manje od pola je metal, više gore panorama. I okolo to bi bilo ukratko, znači to motor. Sad ću vam pokazati kako je motor izgleda. Ovako ljudi moji, što se tiče samog motora, nemamo mi tu šta puno vidjeti. Znači, ovaj model ima gljivu ubačenu, to smo mi ubacivali, što mu je dalo malo na gasu, znači više osjetljivosti to, ali motor kao motor. Naravno, kod većine auta preko 2000. godišta, 90% motora je prekriveno plastikama, tako da vi ne možete stvarno puno tu vidjeti, i što je po meni ljepše, iskreno, znači ne volim kad ljudi poskidaju plastike i to sve, znači ovo mi je stvarno ljudi moji ekstra. Što se tiče ljudi moji same unutrašnjosti ovog Peugeota konkretno, znači od zanimljivosti ljudi moji što imamo pretince u vratima, naravno što je normalno, imate između vozača i suvozača gdje ručna može stati, znači dvije čaše, imate tu upaljač i imate dugme za panoramu. Sama unutrašnjost ljudi moji, mi smo u ovom modelu kao što vidite dodali ambijentalno osvjetljenje pod nogama, stvarno ekstra izgleda. Volan je znači klasičan, nije kao kod redizajna, s tim da mi je ljepši jer redizajn ima ovdje one sive metalne dijelove što je preružno, jedino mi je ljepši dosta sat od redizajna. U ovom modelu isto što smo ubacili jest multimedija, znači obična multimedija. Ima tu nekih opcija, uglavnom nećemo se na nju puno bazirati. Imamo traku ambijentalnog osvjetljenja, kao što vidite urađeno je sve u njegovoj naranđastoj boji. Gore imate ljudi moji ekran na kojem vam izbacuje kolika mu je potrošnja, imate koliko je range, imate koji je danas datum i to, i koliko vam je ostalo do rezerve. Tako da korisno, imate sat i imate temperaturu. Što se tiče samog sata, znači imamo board kompjuter na kome kao što vidite imamo razne znači parametre. Naravno klasično lijevo obrtomjer, desno brzinomjer, gore mali lijevi satić za pokazivanje toplote vode u sistemu i desno za pokazivanje količine goriva. Urađen je znači unutra ljudi moji, ajmo reći blackout, zato što je urađena centralna konzola cijela u karbon, urađene su mu puhalice u karbon i urađeno mu je ove oko šteka u karbon. Kao što znate, ko zna Peugeota, znači njemu je sivo. Tako da je to ekstra mu leglo stvarno. Digitalna je klima, što mislim da je i u većini Peugeota ovih digitalna klima, da nema analogne. Sa strane ljudi moji imate, vi to sad slabo vidite, imamo znači tempomat i s desne strane imamo kontrolu nad multimedijom. Konkretno model je veoma ljudi moji unutrašnjosti očuvan. Prešao je 313.000, redovno se održava auto, redovno mu se mijenja, znači kad nešto ode. Sa kolegom sam pričao, uopšte znači kod njih je već 10-11 godina, nije uopšte imao nekih ljudi moji većih kvarova.
jer uvijek kažem, bilo koje auto da je u pitanju samo redovno održavanje i nikad ljudi problema nećete imati, tom vjerujte. Gore na centralnoj konzoli još od zanimljivosti što imamo dugme koje nam zaključava centralnu bravu. Imamo taster za sva 4 žmigavca i imamo mogućnost dodavanja ESP-a i na redizajnu grijača u sjedištima. Ukratko, to bi bilo to što se tiče spoljašnjosti i unutrašnjosti ovog auta, konkretno Peugeot 307 SV sa 2.0 66 kW 90 konja rednim četvrtakom. Sad ćemo ljudi preći na jednu malu test vožnicu, znači u kojoj ćemo vidjeti kako se ponaša u nekim malim međuubrzanjima. Od 0 do 100 nećemo raditi, ljudi moji, jer je suludo raditi od 0 do 100 auto od 90 konja. S tim da smo mi mjerili, znači, preko Dragi aplikacije gdje izbacio 14 sekundi, što je više nego odlično. Preciznije 14,2 sekunde, dok je fabrički po deklaraciji 14,4 sekunde. Što je više ljudi nego odlično. Naravno, kolega, nadam se bar da će me poslušati u planu u budućnosti. Naravno, kako financije budu dozvoljavale, da će ga čipovati i da će ga srediti. S tim da će čipom ga spustiti bar na 10-11 sekundi od 0 do 100, što će, ljudi moji, vjerujte mi, biti drastična razlika. Tako da ja ne bi dužio puno i ne bi smarao svojim, što kaže, riječima. Pređemo polako na noćnu vožnicu i na test ovog samog Peugeota. Što se tiče, ljudi moji, sami ovako pozicije vožnje i to skroz je korektna. Peugeot ima, naravno, klasično za sve jedne Francuze, znači ima preudobno sjedište i sve, tako da je što se tiče pozicije i preglednosti, ljudi, stvarno prevelika i šajba i sa strane stakla, tako da je stvarno ekstra. I za vožnju prelagan volan, lijepa preglednost i sve, tako da idemo na vožnju. Krećemo, ljudi moji, polako sa vožnjom. Ostavit ću ovo svjetlo upaljeno kako bi vi mene dobro vidjeli. Tako da, prvi, ljudi moji, utisci za ovog Peugeota, znači prvi, što kaže, u prvim koracima vožnje, jesu ti da je stvarno auto što se tiče utegnuto i ima hidraulično kvačilo, što mu, ljudi moji, dosta znači na šaltanju, gdje ne osjetite, znači, vibracije, iako nije plivajući zamajac, znači dosta su ublažene sa tim hidrauličnim kvačilom, kao što vidite. Znači, bukvalno šalta se normalno, ne trese i ništa, što je veoma odlično. I druga stvar što mi se sviđa, što su, ljudi moji, plitke papučice. Bukvalno, znači, nemate gas, on je otprilike ovako veliki i kočnice su na ovom modelu dobro urađene, tako da stvarno ekstra koči. Što se tiče upravljivosti na ovom modelu, znači skroz korektan, precizan, znači volan i sve, tako da, znači, nema lufta, nema ništa, kažem, auto je utegnuto, ljudi moji, maksimalno. Koliko može biti utegnut je. Što se tiče okolo izgleda, ima packica, to znači normalno je, ljudi moji, znači više manje nebitno, jer je normalno za auto staro 20 godina, a većina i koji nema vjerovatno su farbani, prefarbavani. Što se tiče držanja u krivini, zadovoljan sam u odnosu da je auto na 15-kama, na fabričkim oprugama, znači da je fabričko u suštini sve, bukvalno sve fabričko na autu. I što se tiče ubrzanja i međuubrzanja, zadovoljan sam, jer uvijek uzmem u obzir da je to turbak bez interkulera i da je to model od 90 konjskih snaga, što je za očekivati, znači, da bude ovakvo ubrzanje. Što se tiče potrošnje, moramo se malo tu dotaći. Ovaj bi model po deklaraciji trebao trošiti oko nekih 5 do 6 litara. Međutim, troši, bolno je reći, ali oko nekih, ljudi moji, 7-8 litara, nekad i 9. Što je stvarno, ljudi moji, neuračunjivo, s obzirom da je ovo 2.0 motor, dizelski mu je, znači, agregat sa 90 konja. Stvarno, ljudi, previše, ruku na srce, ali jebi ga, tako je. Kažem, opet sam kolega rekao da ode kod čovjeka da mu preštima, znači, pumpu, jer vjerovatno nije naštimana, zato i troši, ne bi smio ljudi trošiti stvarno toliko. To se tiče izolacije zvuka i toga, da se malo dotaknemo, znači, vozili smo se u njemu autoputem nekih prosječnom brzinom 130 km/h i mogu vam reći da je ekstra izolacija, jer je auto je aerodinamično, znači bukvalno ide od početka ovako pa se gore, što je i za očekivati, stvarno, jer sve jedan i Francuz u većini slučajeva ovakav. Što se, ljudi moji, tiče iz mog ugla, rekao sam da sam stvarno prezadovoljan sa upravljanjem ovog auta i sa uopšteno sjedenjem, jer volim sjedenje, ljudi moji, u Francuzu.
Znači, spustite se volan, naštimate i kako bi vam rekao ljudi, premekano je auto, stvarno. Jer bukvalno evo vidite, svi ovi pokret, ali kad treba mu naravno, kao što vidite. Tako da, znači, stvarno je i upravljiv i za normalnu vožnju i sve. Kažem opet, najnormalnije ljudi moji kad se vozi, potrošnja mu je nekih, evo kao što vidite, on sad izbacuje potrošnju 8,2 litre. Što ljudi, to je po meni previše. Znači, za 2.090 konja. Mislim, ne znam, što kažem, razumijem se toliko u Francuze, ali mislim da je stvarno previše. I to je to, ljudi, ukratko o ovom Peugeotu. Ovdje ćemo naravno i završiti ovaj video. Ukratko, nadam se da vam se sviđaju ovakvi testovi, pokušat ću ih da izbacujem bar jednom, dva put u sedmici. Tako da ništa, ljudi moji, mi idemo vratiti auto i sve, a vi ako ste uživali u ovom testu ovog polovnjaka, raspalite jedan veliki like, zapratite me na Instagramu, podijelite me znači na storiju i to, a ja vam se zahvaljujem. Mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!